Het na bel cookie channel tu so la khom ngai ho zo se na bon uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon tu so la khom hu anangai khom kit ta hote July ni sim somle ko 2024 ni kho a tu so la khom ho Bangladesh Kamsunga government to mun ong thu a lungkim lo ke phinna simlai hon a hin panova kon ke phinna hung so sa jing to ke hlan in mi so min thina to tawin chule mi tampin ki sukha na anei tawin hi Bangladesh authorities on Gamsung pumpia internet khana anei tawin chule school university so sezong aphat tiplawa khana jong anei tawin hi boin hi public sector quota thule 1971 chamhat gala anasat fighter ho in sumi te dinga 30% reservation akoi u 56% government jobs quota chomchom a chule 10% numei te dia 10% underdeveloped district 5% indigenous communities le 1% disabilities hodinga kisib hi boinachu Bangladesh Chatra League Bangladesh Awami League chule anti quota protester hoki ka hung ke pan hi hathai khachu Bangladesh population 170 million la 32 million khangtha khangdong ho hi nato mon nei lo unemployed hu a hi Phar khat le India Gamsunga train to sitna an umjing tolhan in July lisim som the gate 2024 ni hon Uttar Pradesh Gonda district nga Chandigarh Dibrugarh express en to sitna an to in hi to si zemi somni vel in ki sukha na an to ovin chule mili in thina an to in hi thelso to kimanin Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in officers on relief le rescue work ho pata a achil ha pina ding in thupe na an ni sin hi to si na chu Jilari railway le gosai diwa ke ka an so hin senior railway le local administration officers o pannan medical teams somni chule ambulance somlanga vel in an bui pi ovin hi India Gamsung Gujarat state sunga Aravali district sunga na virus tha khat alan tolhon in hichi Chandipura virus ji hiding again mo chapanggup intina atu tawin hi achi sani kho sunga na nei zong mi somlen in apun be in hi virus e achi sa 1965 kuma Maharashtra state sunga Chandipura kho an ke hedo masapen hin alang pia chapang hlaku apat kum somle li sung ho ha to kha in hi akiti virus e na po those fly pe akon kilason hi hichin na akon azan dam na lo chat nai lo phata alo ina vet kol le ahung kho si na the akon ven kol ti bo ahi na lai se akiti July nisim somle gup 2024 achi sani ho a ki kap tuna encounter athia Assam police ten ana phod u sopi ko ki zo pasal tum ki thana thu a ki loi khom na chum chom adia ko ki impi Manipur Mar Students Association Joint Headquarter ITLF Indigenous Tribes Advocacy Committee ITSC ko ki Women Union Organization for Human Rights le adang dang hon na sata dem na thupon ananei zun hi hethei khachu Joshua Laringsang Larbek Kung Marchale Lalungoi Marcho Assam State Sung Kachu Dharam Police Station Kachar Hopma Assam Police on anamat uva Kachu Dharam Police Station na anahen tang uva tudo na dan dung zuiza an chilha pyo an hi hinla azing ni kho a hi chi ki man mi thum ho chu ki kap tu na thi a hi tai tia thu so hole social media ho a an thang pe a alongu chu Silchar Medical College le hospital a tha lu an hiu a hi Thilso hi extrajudicial killing to kimana non volunteer pasal thum ho Assam Police on amat now apo now le munthibla apo do now le video ho sermang the hilo proof tam pi ki mukit chu hi ja chu hi tabang fake encounter to kimana kuki zo kiloi khom na chom hon mo po na nei ho hi chi dan di lauta ki tha chung changa hi ahi na bangta a thutan na le themo na nei ho chunga legal proceeding achil ha na ding zong anange un hi Kuki Students Organization General Headquarters Department of Information and Publicity in achi sa July nisim Somla Group 2024 ni ho a press statement release anabol na over achi sa ni ho phab sunga Safe Sena Manipur unit in Manipur Gamsunga kon Assam Rifles ho tol do a neutral force khat koi din tia an phon do na chunga kidang asa naw an phung do ovin hi
Assam Rifle te hi Central Security Agency kha hi naw chunga Manipur gam sunga dan le mol hov su hi theina ding apan khota la hi ve atin hi Shiv Sena Manipur Unit President in Kuki Gargu Bolhon Security Personnel ho athan ove ati hi bulabal neilo hi ati dan di lo ta ki ngo na in nam ka ki buina ha ta kho sit sa na hi ding ti za ta hi ati press statement asebe na Central First ho chunga bulu na tampila chi sa kum 2021 November ni sim somna thumnin Meitei terrorists PLA ten buluna ambush achilha pinawa Indian Supai Colonial Viplav Tripathi ai nei pil achapa kum ko bochana thalun 2015 kuma Chandri district nga 6 Dogra regiment te myasita buluna anei nawa security force somnilam in thina anato ovin hi KSO General Headquarters in Asabena Assam Rifles ho hi Manipur state sunga nam khat ka panpi tum neilova 22 neilo natong zing hi ve atin hi chule Assam Rifle ho se helova Central Security Force ho sin chol lovin dan le mol ho achil ha jing theina ding thing hang hi han pai cham hi zong le na to na anei jing uve atin hi press statement in Chief Sena President in Assam Rifle te min se apha over Central Security dang amin pha lohin Assam Rifle ho Friends of the Hill People te akha jing hi hiding ham tin do na zong anei zun hi am ho thu se hin Meitei terrorists Meitei radical group ti chu arambai tengar ho lungleina ding bowa ki se hi ati gamsunga dan lamur hi na bangta a chil ha na ding Assam Rifle ho la do ding hilovin koi bezo ading a hi ati na bana am ho la do a adang khat khia sa ding giti suggestion hi lunggel ha asamle dan mo ve sa na hi ati Press statement chun Assam State sunga sopi pasal malthum Assam Police on amatnova khunung aw melsita a thazo uwa ngona di lota anei khumna chunga demna sangta anei jun National Commission for Human Rights ten hichi thu a hi athudi ahum do a thilsi bol Assam Police ho chunga su motor action ala ding unjong anange un hi Manipur buina to ki mana thu zo the thanga khatleni ki mudana semdo the midang ho lungchang suna the hidana ngo na zin Imphal East District sunga Hengang Police Station al KSO Media and Documentation in Abol thingkhul emalcha KSO General Headquarters Presidentและ Secretary Bana HS Benjamin Mate Tingna Perchunga FIRG lut in aumin hi hichukesi luwang sambang mamang lai kaya Salam Razan Singh in complain athot lut dungzui a FIRG luna hi amho chung ahingang police station in FIR number 4705/2024 Hengang Police Station US 153 A499 504-505 IPC pansa in case azilut uve complaint bol pan ata do dan in tu petna Manipur Chief Minister Biren Singh to kumsom ni vel akizui nung in Biren Singh in numei chunga chon walnan aneilam a het lo ban a hidabang chon dang thang huya ki kum ngai lo hi atin numei hodinga mi za ta hi na ban a thing hang le phai cham numei hodinga program tampi bol pi zo hi ati ahilla Achi sa 2023 main symptom apat narco terrorist le kuki militant ten Manipur government GP while on trucks reserve forest ho eviction bol le illegal immigrant te dodal na ke bol te lo za Meitei milham ho chunga thagum so na hin nei ziun Meitei le kuki ki ka kilim lo na hung pengdo a hi ati Manipur buina kunbe che na ding in kuki thingnoi ho nung thop na dan in kiloi khom na phabap in Chief Minister asai se un gal achi be theina ding in midang atil khojing uve ati mi pi deilan a ke boldo state government phulu ding tup na in KSO Media and Documentation in Abol thing khol emalcha KSO General Headquarters a President le Secretary Bana HS Benjamin Mate Tingnoper in thuzo athe thang un 2024 May ni sim somnilani a thingkhole malcha issue number 424 a Kumarzit flash track issue being politicized by Biren Singh to claim on top post the caption janga to so hichi newsletter a Chief Minister Biren Singh pen narcissistic Meitei Chief Minister hidan ango in flash track a kingpin Kumarzit to Chief Minister pen ki gui job thu ta nei hlon in ango in chule Biren Singh in kuki te tha chimi na ding a panla le hamna thei a som korvei ho to ki zom hidan in zong ango a hi ati
Senapati District Students Association SDSA hon nikhu pa masanga kun kangpo pi zauna a kuki zo cha te chenamun ho adia thilla lopo luding anakham se un nitin ngai chal hola apoi mota cylinder gas ki muwa talaudin dimuna amtan hi hichu to ke manin kangpo pi district headquarters sa JS Indian Gas Service adia truck khadim se gas himpo chu SDSA 10 Senapati le kangpo pi gam gichina checking abolna wa ating uvin ananung sol tawin hi JS Indian Gas Service naiten hata boi piwang un ananung sol thotho uvin hi tule twa hi JS Indian Gas Service kangpo pi muna gas pe hil hita ekiti alangkhana hichil Senapati kangpo pi lampi kitin na thua SP Senapati akun khauta avelha na naizam highway a chile thilki pole ho suboi amlo na ding ve suhidi in sa na anaizin tu geza ichana effective nam tiwang het hi naipon hi dunia di into so hichan in akichai tai thu so tha imu ki ka ovin na bon mang phale chebe